poto hihi no mugera gwa muzizi omuseru eyakararike omuwodi eyanyakaseke town kansone ya Muhoro omu district ya Kagadi. Nikigambo ku butandeji yayejumbira mu kimotoka echa traka ecyabacirwa abantu bana kandi omwe nuwe yaferaho kandi hamwe n'abandi bashatu bakatwarwa mu eirwariro kandi nikigambo ngo kimotoka eki cyabakyekorire bikozesa ebyo buhinji hamwe no burisa nuko ekityo kikatomaatomerana n'imotoka ya taxi yaberwa abantu 19 hari ababafa kandi abandi bana birukangizwa mu eirwariro erya Kagadi hospital. Omuguru Sumare omukuru w'entebe yo kubanza ahabwa sere ya Nyakaseke hamwe n'abaturage batari bamwe na bamwe abahika mwanyogu aho butandeji yaba nabagira ngo mwanyogu tumurunji munonga na munonge motoka zabana zenda kurabanaho karana karambo hangwa twaltine ngundo ibiri bali bategekire awe konen bitati sasa muno korora konen ko keri amani government tero mulingo korora bateri orugudo rundi nuko obutanda buno sole kwa abahona bajumirire kitongore echa Uganda National Roads Authority ahubwo gukora umurimo kujabirire nkogu bagatekaho kona nkeji erukuretera amagaraga abantu gatamburira harutezyo kurugwa kara obusibuwezi hano bakabaruye mahande eki ebiri keep left ekizibu cyari kitakabaho beto obarimira umuhanda guno bateka umuhanda gumu nuharubiri ekizibu eki hano hakayiko accident ishatu hano hakari hengudibiri ahabwa makona gagabe gari umuntu kuyabere abanaruga kuroguru araba side yakuri o araba kunu araba side yo nonga kubakoze urugudo barurabye hagati engudo rumwe barusiga yoku urundi barusiga kuri basigaye ikona hasigaramu akagudo kafuna motoka keri ku rugo ruguru nebe tari kureba umuntu uri kuruge yifu kandi motoka ya ruguru yije inekizibu cyayo mpako wifike ne gutomera bageziyo kutugazisya mu rugudoro bagara junction ibiri zali 0 na driver aba navugiye motoka aije na amanyanti mu muhanda gwange bundahika ikona liti nja kuraba mu mukono gwange abokuba ija kubalimu apa kagapo kali mwako atali kuruga kuli akazinga ikona na amanyanti ndalizinga kandi likamaliya limuremera kuba kintu kyakuba navuga kirayira. Monica Ayesiga hamwe na Fatuma Tusime abana banyabuzare babantu batari bamwe na bamwe abafero mu butandeji bagira ngo neco busasi bw'amana munonga okureba ngo amakagabo garugho bagenzi babo umuringo nkogu sasa muno kwa sister wange kale ba sister wange bagwira accident ero gafot kuzika ne bageka gati bona bafa bahoyireho babaye bali bakazi bakozi ni barorera abana babe bakazi bana afuzi ni bazara abana ni babororera ni barorera abana abatali babo tujja kusigara nkaha era tusigaire nkaha era abana basigaire nkaha sister wange ngugwa aferiro mu abandi babayihiremu baitu wakyali hansi tujja kukora tujja gyankaha sasa muno okufa pawanyani bange bona bopana Rusi kubanza mama Saulo mama Yesi nimpura kusasa kwa amani muno emyoyo bugenzi mukama gihumuze mbusinge. SP Julius Alan Hakiza oyo mugamberozi wa polisi ahubwe cyange cha Albertine nagira ngo muhendo gw'abantu bafa gwayongerire cumwe okika abantu 16 nubwo mubiri gumwe ogw'umuntu wafa gukikwatira mu kimotoke cha truck. 15 people perished on the spot and the others had been rushed to Kagadi hospital for medication in a critical condition. So one has been also been reported dead in the hospital. So the death toll rises now to 16. Hakiza nagira ngo bwahata abaturage bakwatanise na polisi baryo hakabafu ahirwarire rya Kagadi hospital ubwo barinze kwasubwa imibiri y'abantu abagumura butandu okuza kugizika. They are already at the hospital mortuary to identify these bodies. Hakiza najumirira umucwe ogwa bavuje ba motoka okwana bavuga ikiro kandi bakakaraka bakavuga aha speed range ubwo ari kugira ngo nabo abo bari kubana bavuga na munonga baguma bavuga aha speed range bagume babagambere okucendezaho okwenda kwerinda butanda hanguto. The drivers let us
all be careful while on the road. And also the passengers, when you say driver is over speeding, if you say driver is not driving in a manner that is required by the traffic rules and regulations. Oghona nayo njiragira ngu ubwa hatu polisi yabase kuba netaho mu nshongeji na munongo kubasa kuba neyikikanisa abaturage omwanya ogu ahabwo kugira ngu babana benda kuteka hakesharingo basa kwereka kwetombwita kwabo ahabwa butandu ezo yonjiro omwanya ogu. They were planning to riot against the big the heavy vehicles that they pass on that road, but we have restored the calmness and the place. We deployed there, we have talked to them, and the situation is normal now. Amakuru hona nugoreka ngo umwanya ogu buri kwezi ntaferamwe abantu abarukwika batano kandi aba nababisirwe za butandu ezahanguto. Ekizibe kiri hano hakayiko accident ishatu. Gasha Kagadi asaba ahabwa Sky TV agenshonga.